Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panganten teh gering urang lembur. Jang. Pangantennya sudah sampai. Orang lembur itu, aduh. Jangan kawin ya. Si Amang kan seberapa kali ya, Mang? Abi ya Amang begitu. Aduh, iya. Panggulana atuh. Panggulana dicegat pokoknya mati dia. Ini teh berlokasi di Ciloa. Berada di kampung Ciloa ya, dan ini pengantriannya. Damang, mana batik? Kabar hiji. Bi, nya, panggilnya ada di dia. Iya Pak RW. Pak RW, Damang. Aduh, Ustad. Pak RW di Sukasira sareng Ustad Dawai ikut mengantar pengantinnya. Ketemu lagi si Teteh. Aduh, kalem deh. Rambo, aduh si Rambo. Hah? Damang mah. Damang. Aduh. Ini ya kiki ada ya. Alhamdulillah ya, rombongan pengantin sudah sampai. Nanti kita akan mengikuti pengalungannya dari Saibul Bed ke pengantin wanita. Dadah tuh teh, dadah, dadah. Tenena dadah tuh, teneni Rai Raka ya. Amin.
Yang sandika nikahkeun kaula ka anjeun anak dados kaula anu ngaranna Pina Yulan Nita kalayan mas kawin ku emas 5 gram dibayar kontan. Tarima binika kanyi Pina kalayan nganggo mas kawin ku emas 5 gram dibayar kontan. Kurang Di mana dari langsung laya jeda. sandika nikahkeun kaula ka anjeun anak dados kaula anu ngaranna Pina Yulianita kalayan mas kawin emas 5 gram dibayar kontan. Tarima binika kanyi Pina kaula ku mas kawin 5 gram. Nanti sekali aja. Capek Tenang ya, capek tenang. bila mana ditebak berarti jawab dari mana ya dan Yulianti nah kalian kanggo mas kawin masih jam dibayar kontan gitu tenang di mana tadi mana kontan itu Langsung yang sandika nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tedes kaula anu ngaranna Pina Yulianita kalayan mas kawin emas 5 gram dibayar kontan. Tarima binika kanyi Pina kaula kalayan nganggo mas kawin 5 gram ku emas 5 gram dibayar kontan. cacat langsung laya jedaan. Halo. Tarima. Sana lurus yang sandika nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tedes kaula anu ngaranna Pina Yulianita kalayan mas kawin ku emas 5 gram dibayar kontan. Tarima binika kanyi Pina kalayan nganggo mas kawin emas 5 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Sah teman-teman ya, walaupun sudah diulang beberapa kali tapi alhamdulillah lancar. Amin. Ya Allah. Kakak-kakaknya ya, doa terbaik untuk sang adek. Amin. Semoga cepat dapatnya momongan. Aturunnya, ayo sareng saya teh. Iya teteh sa. Teteh anu, teh dua-duanya kakaknya. Oh iya. Aturunnya teh a.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qa'ilina adim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tah ya pemuda, bisa pemuda yang sekolot cuan ini. Pemuda sekolah. Istri Mau pemuda babang. Babang, tereh bang. Kawinan tereh bang. Kade rek diplong, kade ulah tadi bejaan info nanya. Kenging syafaat tukang jeung Bani rek Bani udah kawin mah. Kita kantun kepada sahabat-sahabatnya, orang sepenok. para tabi'in, begitu orang sadaya lagi khusus. Contoh Lihat kamera Bu. 3, 2, 1. Tahan, tahan. 3, 2, 1. Salaman Bu. 3, 2, 1. ya, Tahan. 3, 2, 1. Sahabat angka susun dina penampilan wabi khususnya di tempatna anu katawis dan sarungkilna kirang naon gitu kirang Dimulai sama aja. nanti dengan sahabat angka susun takbiranana anu kadeda sebabkeun sangki-sangki cenah Boleh soalnya diri. mau gerak ngelegerak karena gerak berkah ai penyerak ieu punten para ibu jaman kasuhun punten utami tempatna anu kirang naon kirang tengah dina saben tadi. Oke, di semacam pengetahuan kalau punten seting naon dicarioskeun dina ayeuna mangga carioskeun saya pantang urang ayeuna naon nah eta mah supaya tidur aya teh yang punten tadi punten sadar sadar nuhun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ye riungan akan kepada kita. Mundur mah buat masuk. Ustaz, mangga, Ustaz. Dulu jang. Mangga Pak RW, mangga. Meliput pernikahan adat Sunda di Kampung Cina, Ciloanagrak, Sumatera Bugaya. Masya Allah, tradisi pernikahan adat Sunda, suasana Topik. Mangan, Opik.
سيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة على النبي محمد Oh, mangga. Kenapa? Mangga. Kan udah segede ngarah lintuh. Sing gede ban ngarah lintuh mana? Iya. Pemain poli ya. Dadah video. Dadah video. Tan 3 2 1 tan 3 2 1 Oke, bebas 3 Video. Kamera kuning. Nah, tuh 2. Lagi tuh 2. Bebas tuh 2 3. 1 2. Gimana dia, Pak? Ya. Doa terbaik untuk kedua mempelai teteh. Semoga yang cantik hanya teteh Tina yang amin. Atur nuhun teteh. Amin. Sareng teteh sahaya. Teteh Tina teh diwala Siti ya jadi saha. supaya diladang Teteh sama turun kayak di YouTube-nya teh. Turun. Doa terbaik untuk kedua mempelai. Doa nama Wilujeng ya kanggo Dede Sandika Mugia Jadi keluarga ianya sakinah. di rumah tangga nasi nama doa anak kanggo Dede Sandika ya mawadah warahmah Amin. Dipaparin cing saengana dipaparin momongan gitunya Mohon. Wilujeng Sareng teteh sahaya. sareng
Teh Linda. Teh Linda. Engke aya di YouTube nya tehnya. Siap, atur nuhun teh. Sami-sami.